District ya Kisoro herkwatana n'ihanga lya Rwanda hamwe na Democratic Republic of Congo. Omutawuni enkuru ya Kisoro harimu amatundiro g'amajuta 5 konka haryaga habiri gonka nirwo erizooba twashanga garukukora. Aha itundiro ry'amajuta rya Champs twashanga hariho omushororongo gw'ebiruka kandi manager w'omwanya ogu yatugira ngu amajuta gaine gabaasa butamwisya na nyenkyakare. Amajuta go abantu abugana petrol station zasika abantu bari mu bijiro mu bingi mutaturira igihe nyenkyakare ubwo amajuta abarukura amatundiro g'amajuta gatari gamwe na gamwe omuri Kisoro bagambira Tayari West ngu ibura ry'amajuta rwatsira hansi n'ahaiguru kandi eki nicyo kireetsere n'okweyongyera kw'ebeeyi y'amajuta. Bakenya riri kusapurayinga amahanga mingi mu majuta kusapurayinga Uganda n'esapurayinga Congo n'esapurayinga Rwanda so na Kenya nayo tugari ekizibu kijya mu Uganda nicyo kiri Kenya so ni amajuta giturukuza naga mu reserve tanks are facing challenges with fuel, the scarcity, and of course the prices are rising every day. But of course we are with the management trying to work on how we can supply our customers. Amavuta chukiri hose mu Kisoro bese amavuta dufite, even our neighbors at Toto we don't even have, but maybe you are soon waiting we shall get. Kiraka tujya mu ibura ry'amajuta rero tukutekateka ngo it's countrywide. As of now it will cover twask still petrol still diesel. Baitu baba kwihentasiya omurimo gwo kushabaza abantu nk'aba bodaboda hamwe n'aba taxi muri Kisoro hati bashobangirirwe. Bamwe aba bodaboda za piki bazirigireho kandi sente za transport zeyongeire. Ashyize muri Kisoro petrol station yisigaye gusa iriho amavuta gusa kandi ntabwo bagongeje. Hano naho ndi kubona abantu ari benshi cyane kuko ni 800 buri lita, so kandi turi kubona biramutse bihagaze nta kuntu ko business zatambura. Amavuta bagongeje abasabazi bambara kabajana imitwaro 3 none bari kwanga kabajana 3 2 n'igice no tuhabwe 3 bari kwanga. Amavuta aho gageze tubona ko imurana twenda kuzipakinga kuya makasitoma kumubwira ibeyi akanga kwemera. Amavuta byakomeye gagiye buri tabayise mu 8 kandi kukugira umusabazi ngo kumukura no kumugeza ku polisi ni 2 ndashaka kuzitanga kuva no kugera Bunagana kumusaba umutwaro ntarawutanga. Kuza kwa taxi aho twajanaga gumwe n'igice kuva no kuja Kabale ni mitware. Omuri Kasese naye mbera teteineho munongana n'ekiri muri Kisoro aha amatundiro g'amajuta omutawuni ya Kasese nobwo ebeeyi ya parafini na diesel abetakatembere munonga, ebeeyi ya petrol niyo esingireyo kutemba kandi obwahati lita y'amajuta negura hagati ya siringi 50 na 6 okutaha siringi 9 ekintu ekyerarikiriza abantu. Santuti na kuya mafuta mundu mpaka kwa mwegeje kwa 30% wabisuti jara kwa ngara kwa kisanzaro wone wekera mundu asitishino luka mwekera ese medita kandi siringi 9 so tapara mundu chinika kufuka na brasa na brasa yongaro amabuto bitaba bipande bake tubenga ku district yote abantu batukutara abantu babiri salinga mu 79 kuma sababu 2 nye batu 79 ansonga tsatu tugetoro mundu asinje rukuna ye akusikira amawuta expenditure amatu okumara ebiro bwahati Kobir petrol station omuri Kasese town niyekirizeyo okubaha abantu nyamwingi bari kuronda amajuta kandi bamwe nibamaraho obwire bwingi bategereize kutunga amajuta. Iranga wanino bari amafuta tukoseza munye tugezaako ko okulabanga tibyo mu customer afuna iranga bogula b'emmotoka zino tugezaako okulaba nti emmotoka n'owa boda bafuna so tusobole okubalansinga bakasoma afubenga batambula bulungi. Esente z'abantu bari kushashura okushabara engendo zitari zimwe na zimwe nazo zeyongeire kandi obwahati kuruga Kasese kuza Kampala n'emitwaro 4,50 okuruga aha mitwaro 3 ezibaire ziri za burijo. Rwahane Kasese tukaenda Kampala esehenu tukabatwara kwa mitwaro 4 n'embendi aho hatumanire
so abakenda hakuhi mitwaro 3 n'empende tutya. Omukugamba hona n'abantu oli omwezi wa chairman w'entebe ya Katana bwa Kasese Mande Gervasio Bwambare ashaba abantu obuterarikirira ngu habwokuba gavumenti eriyo neetaho oburyo bw'okukyendeza ekizibu eki. Ninga bwinde shendurani shetu banyarwenzuru kali bekitwe kino shendurani she Kasese abandu be Uganda muire tusike government yetu nyire mberi NRM iyo inasi kandi nikwenene kitongole kikaleta mauta ekikasuburawo mukikatuka kasaya erituhumulikanya indya mauta kendengera ngani iri ndiye bei ekiyabengera mauta abengera bei kinende ikachima. Wambare yayongera yarabura abo bona barikuguza amashita okwetantara okugashereka kwenda ngu bongeze bei. Sikiwene erebeka mauta omwanyumba epetroli eyo yangana hisho muyi eyakora nabe yabo mizibu aho baro mabingo bwekyo abaka enda kwa byuma bya mauta bakabika mauta batibakiulyaho bei bukanga. Okubura kw'amashita kiretsireho kweyongera kw'ebeeyi yago kandi eki nikyegyekyererwa orutaro ruri hagati ya Israel, America hamwe na Iran ekiretsire okushubura amashita kwacumbagira omu nsi yoona. Gashakwa Adoniya Taire na Isaac Mate abwa Tayari West.